Musiaisia ni kwati watinda ne savo ndevala watindilana indi ni uthocha ndeni wa kilungu cha Thambalala muthethani wa umuthi kila ikuke yake la wathanda tukwambia saili na miongo ena cia wiyo ndeni wa TV ya kuya Mutongo TV ngwatanio ya mukamba na indi ni uthocha na moko eli tukavikie na ukwatania imwe tukavikie na ukwata moto wala mailite makungamya misi yitu makungamya ndosi to na makungamya ona mitwano yitu na indi nyeni to Veronica Siombua naomba tende no mitandao ya mikumuka nilie kila vandu bondeta Veronica Siombua wili na indi kilungu kino kwa tende no Facebook na YouTube ya Mutongo TV /FM official nina yukwatio nuko bikia na utaikana enda thitha ino kulio kana unduko enda kutawani mutai witu no bikia kutuma ndeno wa namba ili 3 kenda 5 ili 3 kenda 5 na tukati kwata makulio maku na nuko ithwa utona kuteleka na indi Reverend kalibu ndeno wa Kilungu. Asante sana Siombua. Ni museo Yesu nondangite na nini mwendete mwai kiseo chumwa kuma ila tunatanise wathanda tu Thambalala na indi ndina mubeya kwanga inundu wotho komi mwingi ula utunengete na muno kwisila Thambalalani na ndwasengethi cia andu aingi skulu jitawa ya Kalidoni Girls inayokwo twina utabania kunundu wa A2 kuya kwitawa Mulango Girls na maskulu meki bathokanyo ndima mention yonde osangethi cia andu mwamandu na indi ndina mubeya kwanga inundu wa utunenga nyingi uthei wa kwithi watu iba Thambalala tuitungi ya mialika ya mitwano nundu Muswahili anaise nikaba kutungi umwalika kwikwaka utekwa kanyumba ingi nwithukisia ni na ukethia ndayani ya Yesu Kristo ndiasia ni karibu sana ningwene mwalimu wako witwa Muteto wambia ndeu mabo pastor wako witwa Richard Mutunga wangalukosia na kukiundwani na thukumi manga imeke bathukanyo pamwe na andu mamumandu isimu mandu mambia ningo kethia pe pastor witwa Fred yakwendete muno na thukumi makanisa usu na kanisa ulani tabana saito wa Bethan Pentecostal mumandu ulawita wa ungamiwe ni Bishop Kalama na kindu akwa tikalama ndambia ningo kethi na indi tuyasa karibu musiaisia waitu tuendanie imwe nthini wa Thambalala ngai akwendete muno na kaitwikie ngai bamwe twithi matambia ala twitha tuyimanyisia na ene jibwa andola me mutwano ni mayasi kila mutwano imathina ala mawo taundo wetu ika kila kima imwala mamo ende kila mutwano wetu thina ndula twago ende kila kima imwala mamo kila mutwano imathina ala mawo onola wa reverend onola wa bishop onola pai mutwano tetu tumathina very true wanena chao na ende ni si mathina ma andu ala mena 40 years thini wa mutwano tibo wa ala mena miaka 5 kana matwani yeyo so ndiko na nucio tunena nisie mawito ma mitwano mawito kana mathina undu meta wa challenges siki bathukanyo mikalile wa generation siki bathukanyo amen asanda nundu wa kiunundu mathina maingi twinamo makwikalania makweleanwa ni kwithi watu tekumanya twibindane jiba ni maundu mau maende ila wiwa jukwina mathina mothers in law fathers in law in-laws is that maikwele watu ibindane jiba Siombua ngutabie kila ibinda tusita kwa kisungu generation in different generations kwitha kwi mikalile thikibathukanio na nicho kitumi muthukumi wa Ngai ukwitwa Ndabiti ibukuni ya mekoma atumwa kilunguni cha 13 na mswa miongo 36 yasia anathukumia utio wa Ngai ebinda ya generation yake yimaanisha hata kila generation iko na utofauti na generation ile ingine na whether we effective in your generation bidukisia pastor muthukumi wa Ngai ngutabia ni kuya utetha cia your generation nundu ni wise mathina ala mesele thini wayo nisi ninonie mwitu umwe anatwa warusini na neba ka makeup siese ubia undu etume ubia bindane na ilapa unaunga miembe wa pastor akwatanwe pastor ucio anaise ndiko twane dia enda wambo bangula sindu icio igidada Ebagite na pastor na lunja mwitu asya mbosho kabala dress yawa
sindu isu sie munyuka na kila bandu sionthe wikata ume I want you to be natural undu ile yani kindu mundu wibiye mpesa bingi eta mundu okia mwana kabie ashobwe banu ndu ni muthenya wake ni muthenya wake kalondo ukwenda pastor wa generation yengi utelewa matuko na mapinda utakuelewa we generation ni ya ibinda la Grace ya kalama watu hawa wamemwekea gloves. By the way, to your gloves. Nina the kasia amama makwa makanisa na mwa mama ekaini bakange na ndise ubanga na to iwende kindu ne bakite ona kimwe ona mbwandi ebakite ona baichao nundu ya ebinda yeba mwana akwa sia bisa sia kwa ndito akabya mam akageto tinda the kete bekibizia wakinini kasi jabisa yako ngimia mam ai ulikuanga mshamba lakini atuyewe akwithina it was in that generation na mwitu yana yabangule thyo sindu wona tona to yalo siswe witata we okalo sine jui wa yabangulwa kila kindu chonde waibake baslini baslini othio okay atisete othio na ibe tanga sindu isu na yekia neti nundu bastosu yabanga wenda believe ya in those things mwitu muthenya wake wanangwa ni pastor utekwelewa twebindane jeba na nogo onebindane je mitwano je nawo nundu asiai ainge ala masiaita yitakwa generation nini yakwa ninje jutu kwa tamu kamwana na jutu enda mekale undu twekalile ila twatwa iwe tutekwelewa nebindale zenge ngumu sana mwendele domoge mezeka sikame okitamba ya na tuibapo twashuka tumia wipo toeshuka wa mugaiza ko leo dute nundu ni wetu iwe no ikama no, you come we fail to understand it is a different generation. Na tuwetu masiana itatuenda. Na hivi ya kwanza sikwenuka. Kubendi mekwenuka. Na nicho kitumi ona yu tuinena ibindani yisi sonini no asiana ibungete skulu. Nikana asia ima ikuelewa ni siana. Shie ibindani yeba. Menda mekalie siana. Undu mo mekala of which it is impossible. Keitonyeka. Undu mami watu tandika munzi ukadele la mwe. Yundi tonya mwana akwa. Yuki itonyeka chokosu. Undu tuwekia uo komonike uo. Tuwa mkisa saa kenda tukaoke. Nundu yukwangeleka nyoda mwana wakwa. Anasi iwe ethi ya matangi kwa asiawa ndezike bindwe nda ethi ya kwistima kana kwisola ndane ona na itu kwa kwitu na asiwa na ethi ya bate tangi bate mutungi tuokea kiwu twambe kuta nacho kiwu ni cha na syangulu kiyetha akwo nomba kamwokea tene we anu kuni ongwasia tuibindane zike bathukanyo na cio mbwa ndweke ni thio okwa mituke nundu biblia yasia andu makwa manangawa ni kwa umanyi kwa generation ya nakutene ya between 1901 na 27 asuma generation ye kibathukanyo yuti ya maitu amakuye na ngi makuye na paye ingi matialite ala meta wa greatest generation asu mekala kibathukanyo ni binda jela mwitu watu awa ni mundu umotese watu ya wa mali aminoto wasiawa wewe usiaye kamia ukeletu mali yambe ya kwetwe na uyeso twa iwe mundu utese kwanza tonye metho kana te metho ni asiai mabangitha cia mwana kia yambi ya kutwa iwa kibeti na matwa watene actually mwitu ebicha miaka 11 ethia tunondo tuyuma ethia wanambi ya kuoneka ni waima nunda ni waiwathini na imagine bindane ju ndwa ilete kutwa wote si mundu ume waenda wathi watu wote si mundu ume watunga wa wendo mwewe wa akoma na gwetha rwisi akoshawu akautunga inge kwasia imaku akazionda se ubetwe wewe ju ando se ubwa niende wakile tike se ubi hadi maya kwa nyakausia agego na greva rent kwa kugau peda bailu na yuni mo kuya generation lesi ikuitwa awe sitese mundu ume ywe bindani ju jetha ili actually ndo yotwawa utese mundu ume ai
wakua wo mweme wathia mundu ndesi akuna kindu ethia nikikwema wiyo nikiemie akua wa katunga kula kwinya nethe akasia mwitu ndaseuwe na wetha eyambe yo twa mali ndu mai matwa mali tene na ndu wathi no seuwe no manthi wapi useuwe uthi useuwe uyiso twika no twawa withiwe ni waseubiwe na ithi na mutuethoka aitwa ai mutunga ayacia mwitu ndesi na nundu ndesi ambo seubiwa niete wekibetike jao kese maundu na mundu atwawa ni mundu lotendete na mwana kinaki atwaya wa mundu mukote kitata utendete na kamwana kajete wekibetike ku wambaye to mundu mukamuima mbe waku nikenda au manyishie thayo na indi wabike bindani yaku icio koitwa iwonge wayika jao yaku na usuwe kalanga uimande wa mwitu onge munini ku ibindani yuko ikindu cheta wa polygamous na nduma Yesu ndungi na watwaka kuyana nondo windo siana mali yana na kibeti cha emu hiyo a property you were just there to be seen but not to be heard na ni mesi na chuko kizaithina na mundu mukate mukone ndamanyaka na ni mutu ega na mwende ndamanyaka na wende tu omunde kai mogilia kwako omunde ogilia kwako watongezia ajipese kwa andu me generation yesu asusu aku eswani andu me kalethayo wiba osu eswani andu me kalethayo osu ne bindani yukuja challenges nyingi nundu kuja ithina kibeti na kibeti ni kwa uwa kwa yeia na kwa imbai na kuja thukuma wa na kibeti chekala musie na chato kikala ibuke tutaeke kamaeke kae kuja ikisomo ubo wa kutethia maundu kuja inema especially in our culture kuja ubo wanema sha ubo waindo pe generation ingetumita silent generation generation yesu ni between 1928 and 1945 partially mundu atwaira wani musiai na hangi maimando wa mukama yikata yu alama asiai we bindane yu kuyamwe matwaiwe ni asiai na hangi metwaiye na mundu atwana eyo munini nundu kubisi kuya kisomo ne bindane yi akama ina soma akama tweka akane mamali kwisone wa mali bayupo wa soma watu wa mundu muka school wone kawi ndia nda mundu umene wa some tha gwetha bechao etha be kisomo ne bindane yuta ikila kindu tukita FGM tila circumcision yaka akane maikawa nikenda matubwe bwendi kwa niko tubwe wese kwithia ndui gwa samukete yu akametuka masamukete nundu maikwa makati lwa kasenda kau kakabetangwa kakekwa nikenda withia kayo thingitha withia mweme wathi kwa kibeti kingi akala ukesomete ilokoka na by the way kukomania ebindani yuko yetha thina pa andu meta wa mawi wako mundu ume ula wa wi wa mwemeu ni kwa siata yukwangelekanya mume wakwa kwa niwe number 2 mankos alama siaite siana ila number 2 mwanake usuni wawe wao wa mume wakwa kwa atonyelela nyumba ona baye kolio na ile to mume sianeza suduale na maundu mayike kanesa na ndimo thocha undu na ile to thocha wo muse wakwa nundu usuni wawe wako kukomanya kuya issue tithina mundu akomiola wawewa anicho kitumi wewe mundu no kwiye kekuke twika kekata chumwe kuswe na kuswa ni kukomwe naku kukomwe naku ni kukusya keku that ibindane yu na kuyetha mathina maingi nthini wa marriage nundu women were just there to be seen na ndo complainia na ndo akula cia mwene wundu na education ya ikuyaka na sindu sioko susia ilu ku marriage ya bindane juzi ina chao ina thina sawa ndikile useze na bokota utandia la ndio kule wendene wa generation yeba wendene wa generation yeba na wiwa utwae usamete hata musese ndino akilungu cha dhambalala twende na kunena ni cia mawito kana mathina ala media wandeni wa mitwano na kwa generations kana kwa mapinda
kivathukanyo ni kwithwa ni wisikana ibinda ila nyinya waku atwaitwe tiyo we utwaiwe na tiyo ciana ciaku ikatwa na ndi ikethiana na ibinda ingi ivathukanyo na mathina me ibinda yuma kethwa me tofauti na ende no cio tukabikie gwata utao kuma kula kwi Reverend Grace Kalamani kidatu maneno tona kuikalanya na aka mwana maitu na ciana citu na ibeti ila ciende na kutoa nthini wa mesi yitu tiyo ngwasiai yumwa itu ebindane yeu nundu ibeti ciatwa wasiai cia musi kibeti chetha ki mali ya chao ya musi ethi aiwa wanu mundu ula wabikela ithe aku inyaku hango soso akona wiba na kibeti chetha kilite ngoi ni muthukumi watwa waba pau musi na ndu isi nutho iwe na mali kwa undu wasia mali inenga niwe kwaku kwa wabika musiosu ndutethie mawia onthe alame musiosu wa muke kwa jaji kutumezi ya iyawa maitwa wokewa nina kwata kabuba maki nina kwata ka umdithi asia nina kwata ugithia kibeti nicho kila kindu chonde na ju amwaitu aingi that generation alajume na muka mwana na mukama mwisukuwe nundu ama 45 ama meothayo mayobo mewa maisa newa nebinda yikibeti undu kiutwawa kikailobi kiutwawa kikakoma mpaka saa ile na cyo kikwete kwasia nyelila natwaiwe ndiambuka saa 11 ngakama ni petisio komo teka soso kama kana kuye metoke kana ikama newa amukia ateti saa umwe no tetete saa ile ni kulibeti siethekea nyumba saa ile aisa newa ibeti shani tata siendie ikeka nundu kibeti ni muiyo ni ngoithingi ya etro musini na ni nutho iwe aetwe na they have that attitude yakana andu matwana mailite kwikala othayula mekala na ndwithi yakwina mathina mate kumanyika mai baba musi imena kibeti kikutoiwe kina ngulu na mundu ndena ngulu inde nundu mwima different generation yani muikwenda nyaimwe yundu wexindu lo value tisho value nundu etha kama ya somai mundu atwawa MCA alafu mayetha na exposure ona sindu nyingi cia dressing ona sindu nyingi cia mikalile ndisa kwithia sienda ni tu esenga kibetike na we kibetike make yasia cha that age nditwawa mundu muko kwikia mubuto na mwiawe mwaitu you need to change What's wrong with that? Etha mwana athi akomana na mwitu. Wenye la wasia iwe ko. Ndaiki ya kitonyeo. Ona ndesi undu keke yawa. Ethi ye nyinya eke angwa isu. Ethi ye mususu wikala wo. Yuwambi yo mwe keke kitonyeo ekiki yaba na ndeki tonya. Na nde manya thayu wiba. Nundu ndawona thayu ni ula weanie. Pala weaniye nundu juwe bindane ze kuyetha kekitawa intercultural marriage intercultural marriage kana tribal marriage wethi ya mundu atwa wa utuini etha ni utuini labda hathi ani wani mukambo ngi wanabake tui kana mpambambo ni kana na baka ngundo mayakila mulolongo ndisa kwethia mayikila mulolongo lakini yuyu andu ona mayukoli ya chuchu nzalua ni susu ya kukwito we kuyo onange matesi twi mamba yiba actually yu yikanyila twinayo ila niendete ngawete yisobo wambai na yime bakesu ya ikuo kumatene kuna meta silent generation ten generation ingikutwa baby boom generation Isuni ya between 1946 and 1964. Yuki soma ni jambi yako idhaki jao? Jambi yako kayu. Aka ni mambi yako ikata? Kusoma. Ni mambi ya kuandikwa. Na pa maina andikwa vyo. Aka na wame uvute dhua chao. Ukithi ya mundu ume atuwa mundu mukamusomu. Indi nundu kwa ina kacha na makwati lile kacha ya mbe yange. Aimwe onethanu na thukuma ikala musi. Ikala musi. Nina atuwa kibeti cha chao. Chamusi na ndwithi ya mundu aila simethwa na atha kama balua maibebwa nikenda kaleba ekale musi nundu mwaitu asenye natwawa ne kalile musi na mwema ikala musi niki ndisa kuja at least nukusani siando ko nongo asia marriage yebindane ye belong to bado ye belong to extended family mutwano ni wa musi
tiwa mwene kwa watu akibeti watu achachao cha mushi andu ama 64 mana atu aibeti cia mushi kibeti kyali tekala mushi kewe nau kewe mwaito kewe soso ke kalebau na kesia nau na kesia soso na kesia okolo isi ana sieta wetachao sieta wetamo na kesia mwendwa asia na nyingi asia mwendwa okolo na mau wethi ba upesia na sieta usigitata siatia ni yesu ba na kibeti ni kewe na kibeti keinena na juu bindane juu zina iliu pe binda zingi zila juu zibo ne bindane juu manyani binda zila ndu isima imana thukuma asia imelata siambeza kula kuyao kuya mume kuya mwana kwa sio mpua ndwithi ya mundu umutumia ithukuma ilobi ekalangite wena yona nyinya mwe mutuko nenoka nesi ambesa sia muthia chao isiko kuna isimu nesi ambesa sia muthia mwei nyinya ni wangu la tembesa atwa ye kibeti ingiki mushi ndala tebala be mutuko mwa mukaunda manyako sobya chao mbesa ndamanya kusubya mpesa ucio twaiwe bau na ndwithi ya dictate wa wikalile wake ni nyinya nethe ona ukomoni menda ukakwithukia cio ndugikata ndukwika amaitu mebindane juma naenda ama kethukia ukomete maitu mundu muyambani hata matila akwetioka Awa kunanga katelezia niko chea mokaji niko chea imaneka nasio nikula kibeti kiki twaiwe musio no kiamu amukola amukai anabija maitotio na niwo kulatia pesa chao ilobi amaito mamuthembos mane thindai nundu kamukaka yesi kata aise osobe kaye niwo ku budget pesa niwo ku budget kila kindu chonde ipe generation ikwetwa generation Y ila ya 1965 kubika 1980 isu di generation ju ila nini ya 65 to 80 pau alangi tukwetio mesia muka mwana tunaiwe june amwaitu asu mana dictate ya maundu na ili tuenda amwe matwawa amkamana mendo dictate undu moma na twaiwe tunasia na mundu asia na muthenyomwe aidia kautechao unaenda utakiwo asia ni wasia ya manabu enda utekiwo tuyenda ngathi yo isu kwani utwae no una wenda utwae ni kuthoa yani tunatwaona yiwa utwae ni kuthoa na wailite kumisio twae na ndwisa kwithia wenda kwiwona wakunwa paje nondo wathi kuya nyinya mwemeu na mume wakwa tuikwatisie kwemanwa ona ndena mundu mukongi aikuya chao ona au ilobi aina akatatu kundwisa kwithia wonethua ona mweme ukutwa kibeti kingi tiondo na yu ithie na ito twenda kosa chu tu transfer cianani citu ila cio twambithu kisenesa muciai nundu ju ni kweche kunena naku generation ina nena ni sina bitukia inde ju tina thina wa generation yitu mita X generation nundu ni mama cia itandu mekwitwa millennium kana generation Y alama 1981 to 1996 asuni mama generation na ni moju tusiaite asuma between 81 and 96 that one is a different generation from us ni nene tuniki na itie nundu ithie ila tunatwaiwe ni tunekabiye na twauma njocha na wethia kana kaiciawa kaine thiolocha unaikuya ciana cito nicio tutwaye boarding primary wakatoa kuma standard 4 kasome boarding na nikalaka kwa na nikalaka kukasome ye school yokosu na tunaisia to speciate actually ni family planning inegiata niwe na binyileilwe muno wesa kwithia tuitwawa ona tuthikwa counseling ni mapastora matutwa ni thacia meta wa referent mwema mamboni tukulia mwatwa na mubangito cia ciana na mubangite mukatumia family planning yokomo yani nduze kuja ifika counseling that one is a part of it yuchuki na ibindani yatene na tunaciatwa na twili
nona siaka na kamwe nona kae anesa nundu ni tunato iwe twathina na kula twasia iwe ni twathinie twakunithwa wia twautakewo na twasia nyelanga amesia musi wakwa kewe kina utakwitu ndikekata ndikauta kutu isiasia na tuisia iye ciethia itekuta kewo ciethia itekuima ni matwandike iya thukumi nundu jwe bindani yini la akani mathukumie na ume ni mathukumie na kila mundu ena ukwati bithukesia mama ngunena naku witawa wa generation X are educated change nikithitwe employments are there mundu etwa mundu lokikata ukwenda na you marriage whether you ni yambi ya kwithi waji nuclear kind of mwatwana mwithi mugwe pamwe kaunetha mwikuwa mujinsi wanyiko mwithi kwenyu kana mujikala ilobi yu bai beti yosiambie kala ilobi na kana sie aka mwana makwikala na mwaitu mathelile na generation yito bithuke sie musaisa wakwa ukwete kwasia muka mwana gwekata ilobi wendi ilobi kata ilobi nina atabisia mama ngi na mwiya ingula aka imende na mwiya mamilunda ni mao ni maku zila makegwa nza makekata makaima na ti lazima tuende muundani ti lazima maende muundani ni matonya kuima na mbesa ni matonya kwika maundu mo na mbesa makatumi ya muthukumi na ti lazima muka mwana wa muke kwacha tene athiaka utekewo ti lazima athiaka kame nundu nutonya kunenga muthukumi akathiko ikata akathiko kama kune nene tindiasi ati ibindani yiji kwitwa millennium generation ilani yakubika 96 and wasu mendete independence matoa haula mendete na atwana mena problem wingi mena problem ya mundu enda ikala na muume na enda ikala na muka of which it is nice kwikala na mukau na kwikala na mwemeu ona kaume na problem nimo mekuiyana muno mayenda muka mayigara maithi mainenwa mainenwa naiwe na mayuma nomba mayenda na yuma nyumba mayenda ayeseiwe withie nukum ndai banjabala wendete metha ma protect that men that sense of insecure they feel insecure ma protect ya akamo ibindani hata ni akamaina kulanga na wanamo ona mako mwana obaina imngulyo muno ningi ndiakuya onola wa mweme unimunegara ni manako manasya na mana believer sia kana ka kithito wasiasiana withie ni kesi umwa ingi wa kithito bega magantiala Manasya kana ka kithito generation is sia kana ka kithito endi umunde ona o sense kana kati kake wiwe nomba katu to the DNA mwanoni manyane wao na ndwithia mundu esubia muka wake tetumbe onake esubia mume wake ndekwena nicho kitu kuna thina wa masimo actually na ni generation ila nayo simo ina introduce iwe internet and technology imekuwa juu ukethia andu ni umanya maundu itene ibindani la tunatoa kuna ICTV akukuanga lakini sasa unapata mwanaume aikia yake nyumba nikenda manyae athi muka enenwa no bize ninene tena andu mate kuelewa ni bindani thiko na ndwithi ya mutumie siana itenuka acia yamwe ni mume utuma siana itenuka nundu enda abieve undu wa bivia generation ni generation ila ikwati exposure nene my direct na social media my direct na andu na western cultures my direct na many cultures na niwe kwina ila in the tribal marriages mundu kutwa mukanza luo akanajuwe mwiya ubowa twitekana mutwa nundu magwa ichao wa mutwa ithia maikwete that one makes no sense to them asante ende ndoye musaisia utono kwatikana to kwa metuki ndatika ni thelile tumine kilungu yes thank you so much musaisia sanda nundo kwatiani anaito uyu ni Reverend Grace nutonyo mkwatia kwa mitandao ni subscribe angalia Mutongo TV Dambalala YouTube hizo vitu utanipata nutonyo ngwata ingi kwa namba ya 0717292812 nutonyo ngwata kwa 0739900304 mwiya inakwikenesa na indi ni mwikwatisie vindesio yimwe kalite na siana misi
na muimaelewa. Asante. Musia isia ni mubeano ndo akusa kwa dhambara la kwithu wa kilungu chaku cha kutungia musi waku na ende boni bota bikamuthia ni kwendea kiyo cha kwa ila tuko maneoni ndino wa kilungu cha twathimwe tiwanesa.